Assalomu alaykum. Tug'anlar omansizlarmi? Şu 35 traktorda eng yaxshi yerini aytayinmi? Birinchidan jo'ka tushadi. Do'ng'ilokdan do'ng'ilokka cheyinki razmer 1.20. 60lik jo'ka tushadi. Ikkinchidan zapchasti genen. Uchinchidan qanday yerga ishlatsangiz da ыңгайлуу. Vaqtin içine daha giredi, talağa daha giredi. Har qaysi жаққа eng ыңгайлуу traktor ушулда. Со 60lik jo'ka tushadi. Zapchasti tizeden Xudo qalasa. Ушул трактор сатууга чыгып атат. Буга чейин бул тракторлар 600 миңден сатылган болсо, жазга акция кылып ушул тракторду 550 миң сомго берем. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Трактордун абалы негизинен эле жакшы. Көрүңүздөр. Гаядон 35 07 тракторы сатылат. 4 цилиндр, водяной, 4 ВД, руль гидравлика, реверси бар. Үнүн угузчу дегендер үчүн тракторду жүргүзүп коюп тартып аткан чагым. Биздин Дарек Ош шаары, Жапалак унаа базары. Баасы 550 миң сом.